iti tunggal pitik ki puso, kadagurura ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Agyaman na, nakita ka dito, Nita. Oh, apay, Emma. Kastaw na adres mo. Damarkin ron. Agap-apa da. Anya? Katsi ka tapagap-apaan da. Anya? Apay na siya. Saan ko nga mo? Siguro. Kaputa saan mo nga ikaskaso ni ron. Kat ni Martina asidagkan ka. Natural, asidagkan niyak jay tao. Tadan nagkinawatan mi. Alangan mo dun, Nita. Mapantan. Ang mga nagding ng randa. Anya? Ala, mapantang nga rodan. Anya ko matikarbangan ni ron ang mga pakinima. Awan matrelasyon mi. Pare ron, pangasing. Di na ko mapilitan namang tutupkan ka. At danto aldaw mo kanyak, Mar. Nuko nam amabot-butang nakitiday ka. Nagbidot ka. Ura pa'y adot barkadam kan baknang ka. Nakarit ka? Gaputawan amo kabasol ko ken ka. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo ato nga. Kaya't yung ka diti maipan iti guidance counselor? Wino iti opisina ni head teacher? Saan tapay analpas, Mar? Agsabat ng tumot lang iti karasayan si Tubo. Apay, Mar. Anya po ang tiririyo. Sika. Inagaw ka kanukin ko na. Anya? Awan mat amo ka nagkinaawatan nyo. Apay ko mga ibagana tikas dyan. Nakaslakit din at na nagkinaawatan nyo. Por Diyos matay di aron. Nalawag ka diti panagot-utak na. Saan ko nga mo Alangkit din. Gusto daytan. Kasaritam to kumaan na saya at ni Ron, Nita. Sita ka talaga. Saan ang mabaling tikas jay? Anya ko matikarbangan na kanya. Agar-aram ka dikin ka? One, ngam binastid ko. Tas saan ko ang magustuhan ti ugali na? Nagpangas. Isumat lakayam, Sa nagaputad na mabalinda. Kunam lang sino ang bilbilin kanya. Talaga, mat? Pulos nga awan. Tagingga iti kabaalaman ako. Saan ka makidiri? Isumot tatang. Ngam nalabas ngamin tinaramid da di aron kanyak. Awan karbangan na amang sitar kan mangbilin kanyak akas dyan. Marahan ako. Iso tirumbang nga umikay kaninida. Tadida kayat. Binastid da lang rudan. Dahil tangarod dita. Abagan no pa kay sarsarakam dahil ta anak ko. Didak pakadanagan tatang. Saan naklakid di asaktan. Mapalabas ko na kita. Ngam nung saktan dak. Jak ipalubos. Mar. Kan nakasagana ka amang ipos ta itibiyag ko. Gapo kanida. Maranag ko ulit. Aging ka itadapay lumiklikam. Liklikam tiriri. Uwan tatang. Digit yaramid ang may pasnak mo tiyagadal. Tawuray ka sa nutrigat ta. Aramid ang amin nakabala ka mang paadal king ka. Mangnamnama kayo tatang. Agturpos ka na iti high school. Panunutam ti pa nagtuloy mo iti college. Untang. Saan kayo ngagdanag? Palubos ti apo. Ada maalak na scholarship. Nulakit di siyak ti valedictorian. Ay, nasayaan no kasta anak ko. Anya jay nadamag ko, Nita. Nga niya, mama. Si kakit din ti pag-aapaan ti lalaki. Anya? Ada na kay baga kanyak. Jak kayat dayta. Aday takit di ti pang dadaelam iti panagadal mo. Mama, di kay madanagan. Inspirasyon ko lang, dayta. Nasaya ata. No saan ngagbali na dispirasyon. Ginto mapasamak, dayta, mama. Saan ko nga ilibak kada kayo? Ay, ayatak ni Marken. No isot mapukaw ko. Tsaka mo no niya di pagtungpalan ti biyag ko. Aniya, Diyos to ti kinunak.
agbalin a desperasyon. Saan, mama? Basta saan ko lagit niya mapukaw ni Mar. Nasakit tinakam ko kakadwa. Kaya't ko ti aglimas iti arak. Nasakit tinakam ko. Iti kaadan relasyon danida kanday di ang mamirmiraot a lalaki. Iba kam lang, no niya tikat mo, aramidan tayo, Ron. Saan kayo agdanag? Ada plano kin kwa na. Balaagak pa'y maminsan. Kitno di agtungpal. Ikan tayo iti pagnakman na. Reglado, disnuga kadagos na niya ko na. Kukwakla ang ninida. Uray pinnatayan. Handa kami lang itabay mo, Ron, Pards. Agyaman na kakadwa. Sige, danggayan dak nga ginom. Sky is the limit. Wow! Kasta! Kakaiso ng adot kwartada dati. Asidigan ti JS prom tayo, Nida. Uwan nga rod. Sumaruno mo ti graduation tayo. Uwan nga rod. Oh, apay, Emma. Nagpunagday ka na sa naay? Kasano? Sa anak ka nun nga agtuloy nga agadal iti college. Anya? Saan na kabaalan nagiti naganak kanya. Timang paadal kanya iti college. Ay, kasta ka di? Uwan gayam. Naimbagan ka. Sigurado nga agtuloy ka latta. Uwan, nga saan na dito'y. Ijay ka nun bagyo ti pagtuluya. Kasta ka di? Sigurado. Agin nagtayo kami kanman. Saan aparikot dayta? Tinapatag kat adalatak communication nyo adwa. Sa bagay, makapag-video call kami. Ikang runaan, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay, unmat Tano na lagdalaki titi ayat anang bagkat kada kayo ako nada. Saan to amapagka? Nakasaganan lagi ti arwatem inton JS from tayo, sweetheart. Unmat nakapadayit akon. Okay. Nakamit yawan parekot. Ngamin, puraw lang ba't long sleeves kan black pants? Da kayo da kami ngay. Masapol nga at the red na gown. Siyempre Ket, amok. Adda man ang adminar ti kinapusaksag kilab ko. Iti dayta nga altaw. Binolanak manan. Pudno mo. Para kanyak. Sikan ti kapintasan adayag iti rabaw ti daga. Alawan. San kang agdanag? Siyak ti magbayad iti meriendata. Ano yan? Saan mo ang kayo ti may libre? Kayat ko mababain akong kan ka, sweetheart. Oh, apay manan. Siyak ti lalaki. Ngam sakit din ti libre. Parikot ka di dayta. Nagrigat na talaga ti biyag tinakurapayan niya. Ay, at dayta ka manan. Pudno man. Nakapay kit ya saan nagpapada ti status tayo iti biyag. Sabali manan ako naktipang panunutam. Alakit din, ituloy tang tagmerienda. Madamdama, nalpasan ti vacant period tayo. Amon, friend. Apahalan kayo launay kan, Mar. Apay, Mat. Nakaragragsak kayo atwa. Rumbang lang, Tawan matpanggapuan ming agladingit, friend. Ikararag ko, ti mataginayan aragsak yo, friend. Agyaman na. Kas itin ako na. Makapagsisinawan, no. Agi na dayo tayo to kalpasan ti graduation. Saan aparikot dayta? Ado, tiwagas ama magsiplo. Mamangin na sa diyag iti tunggal maysa. At damat kan cellphone. Wan matkiti anya nga tadag iti mapasamak iti lasod ti upat atawan. Anya? Ay sus! Nagadayo lagit din nagtang ti utak mo. Wan mat Hello, ladies. Ron? Itulog ka, Nida. Agyaman na, Ron. Saanan?
Asidagmatan ti balay mi. Uwan matron. Kan may isa. Maidagas kumot ta malabsak ti balay da. Tan ka man ang sumamsampitaw, Ima? Nagpastos kan? Please, Ron. Mapankalatan ni di papanam. Umaya kiti balayo, Nida. Kaya't ka akasarita. Awan rong mga pagsaritaan ta. Adda. Anya? Mapantang ni da. Saan mo nga kaso da itamukong? Ibagat kan kanida. Saan ko nga ipalubos amay salang akas kinimar. Ipagtinagam. Anya? Kadyak mag-ipalubos akas kan ka. Tipagtinagan. Apay ka sa tilagam, Nida. Kunak mo nagpabagyo kayon, Mama. Saan pay? Adalain na si kasok ngayon muna di San Fernando. Intong agsapan ti biyahek. Nila ang matindang ti kaduam ditoy, ha? Okay, Mama. Didak pa kananagan ditoy. Kanada parikot. Ang mga numayakara kiti Manila. Anya? Nukasta ti mapasamak. Kapilitan na mapandaag na ijay. Ha? Kat ijay tumutan ti pagtuloy ang mga gadal. Anya nga rod ngay? Tinapatag kat makapagtuloy ak nga ganal. Katuan, kabaalan kamot apagadalan. Day talaang makapaginad dayo kamin kanmar. Saan aparikot dayta? At dapat silpon na paginawagan niyo. Una kigtot mon, Pards. Dandaninak na padalapusanan ron. At ayaw pa'y dayta. Tasan ka mat anasagid. Pangasim, di na kumapilitan namang tutupken ka. Oh, di pa dasam. Panawan ka man langan. Ang mga nudyak makapagtapal. Takrot ka mat gayam. Kunamno asino ka. Takrot! Aldaw mo kanyak ron. Mapunuanak lang. Saan ka asanudan? Dandani na padalapusan ni Ron ni Man. Isud ko na da ibyong, ta isuda ti nakakita. Saan na nasasaw kanyak ni Mara? Di na nga takayat, mariribukan ka pa'y Hay, apay ka di adi sumardang day chay aron. Ririribukan na kamilat na, aglablabusan. Uwan nga rod. Kasta talaga, friend. At dalat tama ko na akong trabida. Saan ang makaaw-awat? Imbagak lang nga rodan nga awan mauray na kanyak. Saan mo ang maikat deta? Ngamin, agayat kan ka di tao. Wan, nga makaawat kumamot Imbagak lang nga rodan anak kasaran ti pusok tadan ni Mar. Ay, sobra ti kinadagulit na. Gapu ka di tabak nang ta? Nadamkit di Ang mga makapanunod iti dakas kan ka. Ay, day tati saan nga aramidan. Paipalod ko lang kit Ngamin, kasla agar aramat iti marijuana wenno may parit at droga. Anya? Day tati saan napagpadasan nga aramidan. Tagbalinak a kriminal, oras ang nagaramidan na kay tidakas. Iso na sayat mo't siguro madayuak. Nida. No pay amo ka narigat daytoy para kadata. Wan. Talaga narigat para kadata. Ngam, kuma, agtultuloy lat tati komunikasyon ta. Saan ka ngagdanag? Aginawag kan agchat talata. Wan. Saan ka mandanagan iti dayta? Awan ko mati agbalbaliw kadata. Nga oray adayon ton tinagpaitan ta. Saan nga umdas ti kadakkel ti giwang iti nagbatan ta ama magbalbaliw ti panagayat ko ken kanida. Ikarik dayta. Din tumarsa aktoy ayat ko. Anytime from now, manglugin ti programa pa rin. At dance for all, ti una apasat na. One friend. Wow! Nagpintas ka ni tigaon mo? Yan. Siyak manan tinakitam. Pudnomat. Sigurado ama in love ni Markan ka. Tagadulakit pinapasablog mo kanya. Hello, ladies. Apo! Agaruyot ti taar mo, Amar. Anyan tagaruyutan. Emma. Pudnomat. Kat sigurado, ada kayo ti may sa kadagiti Center of Attraction inton agsasala tayo amin.
Happy, sweetheart? Yes. Gaputa madama kami nga agsalsana, iti lalaki nga ay ayataklawinay. Nakarakaro ka niya. Tas siyara ako pa. Mayat ti panagsalam iti babae, apuon ti biyag ko. Akasilpo ti angas ko. Una yan. Tadya rosas. Red rose, di sagot ko kin ka. Agyaman na. Ala, nalpasan dito karamar. Kan datalagayaman ka dahi titing nga. Anya, saan tamat na napuputan? Ay! Inyat, aramitin nyo ditating nga. Ha? Pisit kayo! Ni Ron. Mapanta nagtugaw. Sige, itulog ka ni titugaw mo. Ay! Ipatandak! Ha? Tidak ko matanglan! Ni Ron, nakainom lakid di. Kaya't magkagkibor. Unay lakit nga minan dahi siya tao. Bayan, makamu na iti marshals kan ko na. Nalbat ka man! At dantol mo kanyak! Makapawan ganas ti loko. Mar! Nita! Agi pang pagta ni Ron! Saan yung ngay kaskaso? Makamudan kan ko na. Barumpado at talaga. Awan manakmakam na. Pagtangsit na ngamin ti kinabak nang ka. Gamsan nga iti amin naguntaway kat maaramid na ti kay kayat na. Saan yung latan ngay kaskaso na di abarumbado? Agan nagkakankwa na, Mar. At barkada na. Saan ko'y dangatrasan? Awan kasi iti napakumbaba. Mar, podno ti ko na ni Emma. No kabanglampay ti agpakumbaba, agpakumbaba ka. Sapay ko mata makapagtipilak pa'y. Ngam saanan? Sorry langan. O, sige kitin. Pag-enjoy take it di. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagluko mo tanda yan tao no kasta. Unyarag tatan. Bastos. Marumbado talaga. Pagbarnakal na ti kinabagnang da. Abay, kapot na bagnangan, maraming nalatan ti kalukuan na. Madlaw na panuinuyan tatan. Di kuram gede, nabaybayan, nagitinagannakan ko na. Gusto kayo. Ngamin, negosyante lagi tinaganakin ko na. Kan politician pa ti amana. Dahil tanti bagbagak. Ore pa sino lagi tinaganakin ko na no mapunuan ako. Saan kong ipalubos sa rabngisan na ti kalintagak kan kinatao. Nang rona na pagaramida na itidakas ni Nida. Mawatang ka anak ko. Gumawan ka si tinabakumbaba. At daday umot lang di magtang titawa na bakumbaba. Kan managpasensya. Naimbag tasan nga iso tinaklon mo. Ay, pakpakawan mo't Anyang iti mag-aanab ko, no isot pakirelasyon na. Kan anyang iti masakbayan ti biyag ko kankwana. Nasaya at nakapagpanunot ka. Wan mama, saan kayo magtanag? Tasaan nagtungag sabbakan kwa na? Aga magandad ka. Magandad dakit idakas garamidad kan kagayay. Wan mama, kan may sa, pumanaw tayo matan dito'y. Maya dayo akto ni tiday siya barumbado. Tuwan, ngam sapay lako ba, tabatuloy ti pandakayakar ko di badila. At dayo matla nga kayat ko, ngay jay syudad ti pagtrabahwak, kan ijay mo ti pagadalamon. Kumaa mama, napintas ti Clemay di Bagyo, saan akas di Manila. Kumaa, do di Bagyo. Wan nga rod mama. Nasayaat, no saan nakamayakar, kanasayaat mo't numadaywam da di aron abarumpado. Mar, buludag man tay notes mo iti P6. Okay. Ito Isublik to, adalaan tsak mawatan. Need my help? Okay lang, no problem. Okay. Talaga ka ding accounting ka alam? Wan, kahit ko tagbalin na CPA. Wow Katsi ka? Computer engineering. Okay. Usapay lang ko mata may lagpas ko. Kabailam data. Si Kapay? Si Kalakit di ti valedictorian.
Kat si kamat ti salutatorian. Ikarigatag. Dito yaklangan capital city nga agadal. Ta nalaklakalabasit ti cost of living. Wala. Pinapatag kat makaadal ka. Awan. Tawari sa dino ti pagadalam. No ipasinek mo ti agadal, makaadal ka. Wanman Adda iti tao dayta. Saan ano sa dino ti pagadalam? Ay, nagpartak ti altaw. Agturpos kan iti high school. Palubos ti apo, mama. Katay nakudak. Ijay ton Manila ti pagadalam. Matuloy ti panakayakar ko. Wan, mama. Uray kay kat ko kumay di bagyo ng awan mabalin. Mabalin mo't kit di kumano talaga akayat mo iti bagyo. Makapagindadayuta. Doble ti gastos. Wan matkit di Ngamnay, ipasdak mo to ti panagadal mo. Taintun makapagturpos ka. Si kanto ti irekomenda ka sumukat kanya kinto nagretiro ak. Mama? Tun apag huston to nga agretire ak. Ala, katsapay la kumaa, mama. Ang adayo pa'y tayta. Nadaras lang aglabas ti panawin iha. Sana mapuputan. Wan matkit di Alag sa gana kakiti. Apama na malpas ti graduation nyo, agpamanilatan. Naimbag ka pa'y. Ije pa'y kayang Manila ti pagadala. Ije bagyo ko mayakar ka no ni mama ije branch da ije Manila. Iso Uray sa dino, basta makapagtuloy Kan kang runahan ti amin. Kaya dayo akin nero na barumbado. Uod matkit di Nagbali na parikot mo dayo tao. Awan ko mati parikot no sa nabarumbado kan makaawat iti sao. No nataknang ko mga agrayo, di awan parikot. Kasjay mat ngamin. Pagpangas na nga rin ti kinabaknang na. Awan dayjay, awan masakbayan na. Ay, husto ko iti dayta friend. Kakaasyak lang amang palpalagip kan kwa na. Adi na ko matutupan ni Ron. Kasano tata? Sa dino ti pagdalak to iti college. Si kaman kiti anak. No kas pangarikan ta siya ti valedictorian. Ada scholarship grant ta maalak. Nagsayatin no kasta anak ko. Saan kayo magdalag tata? Aramidik ti amin nakabalak tapno makapagturpusak. Nasaya at taday talaang ti may patawid ko keng ka, baro. Wala. Ikarik. Aramidik ti amin nakabalak. Ken agkararagak mat iti Diyos iti panarabi kanya. Gusto ka. Saan mo aliblibatan ri apo? Isu ti kang runa na kamang tayo ken kalasag. Kadagitan niya manapanubo kinukarit ti biyag. Unyarot tata. Namin adon anapanik nakakdaita. Dapat di examen ni din. Saan ko pala naalat ti exam permit ko? Ay, God will provide nga road anak ko. Basta buyo gamat iti aramid. Tawan imposible iti Diyos. Kasta, Manila matlang ti pagtuluyang nga agada. One friend. Kunak no ije bagyo ako nam, ta ije ang trabaho ni mama. Natuloy ang mayakar ije Manila branch na. Kasta ka di? At tayo nga rod nga medyo bagyo. Dahil talaang No ije ko mabagyo. Nalaglag ka ti pa nagkita mi kanman. Nabiit lang apalabsan di may sa semestre. Sa bagay. Maliklikam nga rod talaga ni Ron Day tamat kit diti may sa pagimbagan na. Adayo apang surutan na kanyak no bilang. Ngam awan imposible kan kwa na, tadi kotse. Adalukan na. Yun lang. Ngam, ado ti Universidad ijay Manila. Imposible mo ta masurutan na kapay ijay. Gusto kay ti dayta, friend. Apay damdamagam kanyak. Wala kayong matag best friend? Di mom. Ada limitasyon ti panagayam.
At dadagiti pambanag, adinaskan nga ibagami iti tunggal maysa. Nang runa, no personal abanak. Ngam amumat ti may papan kadakwada ken ni Mar. Amok ngam no ti damdamagam no sa dino ti pagtuluyan ng agadal. Dahil ti saan na pa'y anay bagbaga kanya. Ulbod kamat, Emma. Nagtakas ti aramid mon. Ulbot kung kunangkit din kanya. Saan ka mamati asan mo nga mo? Saan ka matlagayim amamati kanya? Ngam apay ang nagdamag ka. Anya? Makapasuron ka. Wala, inka gumatang iti kasaritam. Saan ko ama anusan ti makisarita iti kaskan ka? Emma! Mabit lang! Emma! Ti awanan bain? Pinanawan na kiting? No kasta? Mapanak langan ijay balay danida. Sarong karak man kiting. Hada kamot gaya mo anak ko. Tatang, nagsara kami lang kanini di San Fernando. Ewan na talaga kasta ti agayan ayan. Graduation min inton umay alawas. Kit mapandanto kanumot na di Manila. Te ijayan ngagtuloy nga agadal. Kasta ka day. Puntang, mayakar kano ni mama na ijay. Manipod bagyo ngayon ti work na. Kit amang mabayag andi ka magkitan. Nagkita kami tuman. Iti bakasyon langan, wano semestral break. Sa nabali at damot ng cellphone na paginawagan niyaw. Wan matkit diya. Ay, mayat matkit din wagin nadayo kayo pailangan ako. Tapno adayo kayo iti pan nakasulisog yo, no kanayon kayo ngagsinsin na arak. Pudno matkit diya. Ginawan, makasinga iti panagadal yo adwa. Ngam itala nga ginadayo kami. Sipod na gayan ayat kami, duwan atawan tinapalabas. Kan di tabaya masubok. Wino mapanagnagan no kasanuyo alabanan tirik na yo. Wino iliw yo kunak manlangan. Wan tatay. Tanong na pudno kami lakit di titunggal maysa. Uray, adayo kami iti maysan maysa. Awan rason na madadael ti din tumarsaak nga ayat. Ana magbigkat kadang iti puso mi. Kanya dati nakasigpit iti libro ngayon subli ni Nida kanya. Petalo ti rosas. Talo a petalo ti red roses. Kit no sa anak nagbidot. Paset da ito ti rose nginted ko kenkuana. E di JS from me. Isubot langin subli na. Ket adda kay papanan lagi ti pitalo. Nang laylaydan. Ngam talo a pitalo. Akayat na asawan. I love you. Wen. Hasta lakit iti kayat na asawan da ito'y. Ket nupay nang laylayan ng iti pitalo. Din tumarsaak ti ayat ko kinkwana. Dantanin ti adayom Nida. Mabati akton nga agibtor iti iliw ko kinka. Isuwa. Maranak kasano. Anya talaga di Branom. Nakaikadeng ka no sa dino ti pagadalam. Dakkel ti magastos. Lumapanak pa ilangan ni sa bali a lugar. So dito ayak langan San Fernando tatang. Urek at adda dita ti kurso nga alaek. Kaya manakramawa tam ti amin anak ko hamag. Nakalunay ti magastos no di bagyo. No daguban pa iti pagadalam. Unta. Pudno tultulungan nak ni Manong dyan. Ngam adamot bukod na abiyag. Wala. Alakot sa atam kumati panagadal mo. Tatang, saan kaya matanagan? Dakkel ti kaas ti apo kada tayo. Wan, kasta ti kayat ko. San mo aliblibatan ti Diyos sa pagyamanan? Tatang, no talaga anay tuding ang makalpasak,
mapasamak na ita, nang runa no pagayatan na. Si kamat gayam ron, iho. Naimbag nga oras nyo, nana. Nay, nakainom kan samat barok. Ha? Ay, basit lang, nana. Aya, kas tagayam ti basit para ken ka. Kas kabat la day tay galunggong duwa nga aldawon ang mga display di cintaan day talaga. Anya? Madlaw kadagita matam, nalaos ti bartek mo. Hala, sana day ta ti pagsaritaan ta. Amangan no makaisawa kak pa iti pakasairam. Nana? Anya kadit gagaram. Nana. Pasyarak ko maninida. Isugayam ti gagaram. Ay na barok. Napandaken ema ay jeswilaan. Dagpraktis ta kano para ti graduation program. Kasta ka di, nana. Sana baling arudan. Surotak langan ijay. Nga maguray ka man. Kanya day jay, nana. Nasa kanyak ni Nida. Pinaay na kan sabot nan. Ha? Lukas ta karon. Sarde nga mo, di anak ko. Kan may sa, agadal pa ay. Diyak kaya ta makinubnobyo, kabayatan ti panagadal na. Maawatam, ti kayat ko asawan, baro. Kwa? Apay nga rod, pinalubusan nyo, nagayan ayat dak, ininidak ni Mar? Saan ko nga mo, kagayan ayat nagayaman? Pilpilyin nyo mati, paboran nyo. Makapasuron kayo? Unfair kayo? Dita kayo manlangan? Nagbastusan. Di manawlatan. Kaslawan anyaman na mutan ti panang paano na kanyak. Ay nagawan a respeto nan. Agam anyat mapaspasamak. Ay, jak lakit di kayat akas jak lasi ti tao ti pagsagmakan di anak ko. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Anya, nalpasan ti practice yaw. Nagkita kayo di bastos a lalaki. Sino ti pagpagayo, mama? Jay bastos, nga gararam kan ka. Ni kadiron? May kadi ditoy? Wan, nagapo ditoy. Sarong karan nakakano. Nga may imbagak nga da praktisyo para iti graduation. Anya ti naramid na? Anya pa'y. Imbagakan ko na, sardengan na kan. Tasaan ko akayat, makinubyo ka kan ko na. Nga mamom, timbagada. Mama? Unfair ka no. Ti panangibagak nga ubing kapay. Adyak kayat makinubyo ka. Jak magustuhan da tiyang impagana. Anya timbagana? Dayjay karod. Saan ka na husto ter aramidak apanang palubos ka na kayo kan mar anagayan ayat. Idinto nga iso kat laplapdak. Binabalaw na kit din. Sagdaydaya mo duman ang talikod kanyak kaslawan anyaman na. Kaslakla aso pinanawan na latan. Nagkalasan? Apay, anyat mapaspasama ka. Jaki palubos na iso ti pagsagma ka. Saan na nga da kayo, mama? Uray siya. Ay, never nga agsagma ka kitikaskan ko na. Isungarod animal, tinaklon ko. Nga uray nakurapay da nga dayo ngam iti dayjay aron. Tabastos mat, parumbado. Bastos at talaga dayjay at tao. Awan babain na. Asinong karon ti babae nga tatakon ken kwa na iti kasya kababalin na. Husto ka, pren. Pagpangas na launay ti kinabak ng ti pamilyana. Nasa umon. Iso anak ko na nga uray saan na nga ipasnak ti panagadal na tabak nang da. Maibus ti kinabak nang. Nang runa no saan anasaya at ti management data kinabak nang. Ay, agpay so timbagam, Emma. Nukas dyan na laang.
talagang awan masakbayan na. Ket kakaasila ang ti makiayan-ayat ken kuana, no bilang adda aglawan ken kuana. Adda nga adda, friend. Nang runa kadagiti kwarta laang mat ti almananda ken kuana. Sa bagay, adda lang nga adda, dagiti kakasta a babae. Pangas talaga na dya tao. Kasta una, aluksaw ni mama ken kuana. Asino kumamat ti sana maluksaw iti kas diyang aramid. At adalakat nga rod adipulusan kahit ni mama daychay. Nga uray pumasyar lang, iji balay. Sana bale? Saan na kanton amariribok pa inot na kayo ni Manila? Dahil ti may sarason ni mama. Akayat na ti mai-transfer iji branch daychay. Tapno maya dayo akiti daychay bastos. Saan lang nga iso? Ure siya. Ha? Maya dayo akmat kan ka. Saan abale? Tama kapag ginawag ta. Ngam sa bali laeng no makapagkinita tayo ti personal. Nasakit ka di tinakam mo? Saan? Ngam mabati ak nagmaymaysakan malmalday. Agan-anos ta kuma, Mar. Taparamot lang iti masakbayan ta, tirason. Nga umadayuak. Ngam, awan nga tati. Tiyan niya. Awan, lipatan mo na dyan. Mar? Basta, laglagi pa. Nga urean niya nagti mapasamak iti nagbaatan ta, bayat ti panagin na dayuta. Dinto marasaak ti panagayat ko ken ka. Oh, sikabat gaya, Mar. May mag-orasyon na. Lasumber ka. Nagyamanak na. Agtugo ka, Barok. Nagyamanak mo na. Amok, aninida ti gagaram ngam ladingita kay baga taawan. Ha? Dinagas ni Emma agayim na. Napanday jay mall. Gumatang da kano iti usaranda abado da itong graduation. Jay man parutapan na iti tuga. Saan na naibagbaga kanya ka? Ay, kastaya. No kasta. Urayi mo na, Barok. Kat bayat ti managuray bukan ko na. Kaya't ka man na kasarsarita. Sige na. Anya ka di da jay? Talaga ka di. Ngayayatam di anak ko. Wala na. Saan kayo kumangagdwa-dwa? Oh, agyaman na, no kasta. Mamati akmat kindigan ka, Barok. Adalang kayat ko. Panaknakan. Kaya't ko panaknakam, ti ibagbagam panagayat mo kan ko na. Anya day tanana? Agpada kayo nga ubing pahay. Mangrugrugi kay pailaang agpangato kadagiti adalyo. Ha? Ita, adda kidawakan ka, Barok. Anya day tanana? Mabalin ka di nga cool off kayo pailaang. Taipas na kyo ti panagadalyo. Nana? Di ka agdanag. Saan kumatalapdan ti relasyon nyo? Kan ba isa? No, talaga na ituding kayo iti tunggal maysa. Da kayon tulat ta. Anya tinabasama ka nagtalangam tinakadiliday launay. Kinasarita nak ni Nana Magdalena, tatang. Mapay, anya timbaga na. May papanit ti relasyon mi kaninida. Anda, hapay ka no. Sobringan na ti relasyon nyo. Saan mat kat di? Ngam na mabalin kat agadal kami kanupay. Ipamaysami pa lang ti panagadal mi. Kat no bilang tamalpas kami, kat da kami to talaga ti agagasat. Da kami latta. Adamat di kalindagan na. Nauray siya, kasta kumamuti bagak. San mo ngay nagragpinday tabanag, tasan mo't namalabos. Tatang? Para mo't lang iti masakbayan nyo na ita. Ngam kasladyak ka ba alam ti maya dayo? Kan awan na pulos komunikasyon mi kanida. No kayat mo amaragpat ti arapap mo. Nasken ngay pamay sampay laang.
Tasan na malabas ko nakmanan day tabanag ngayon kay ragragpin. Tata, Wan, inspirasyon no maminsan. Ngam kasanon no mailawan kayo. Ngam sa bagay agin na dayo kay madgid eh. uwan tata. Oh, Iso akayat ni Nana Magdalena. Mamimpinsan nga awan komunikasyon mi ngagpapanong cellphone. hala, dakan ka day tanak ko. Ngam adang arod maaramidan yung kanida. No isot kayat ni Magdalena. Adang ata. Ulita, jak supringan, wano tubngaran ti ayan ayat yo. Da kayo lata Basta, saan kayo ang agwin naswas nga oregin na tayo kayo? Mama, Day talaang tamamimpinsan, maputad ti komunikasyon nyo adwa. Laglagi pa, iha. Aramidak ti amin akabaulak amang ipaay para itinaranyag ang masakbayan. Daytoy ti kayat ko mapasama para kada kayo. Mama, Sanot kata para kanyak daytoy. Iso ngay naramid ko ba'y amin nakabaulak nga sagana day ta masakbayan. Kumakit maawatan mo, kan saan ko mga agsakit tinakam mo kanyak. Nakasarita ko ni Mar. Kat kunada nga agsarita kayo, sakbay nga agluwas ta nga agpamanila. uwan mama. Itod ko ti amin nagundaway yung agsarita doa. Nga agpinakada. Nga, jak kayat ti kalukwan. Maawata mo ti kayat ko asawan, nida. Kasta ti kayat ti mama, friend. Kat, anya nga ro ti pangateng mo. Kayat ko ti makadal. Kan saan ko akayat nga agsakit tinakam ni mama. Taamok nga doon ti sakripisyo na para kanya. Kayat na asawan, umanugot ka iti kayat na. Zero communication kayo kan Mar. Wan Emma. Anya mati ko na ni Mar. Saan kami pa nagsarita? Kasta ka di? Amok amaawatan na. No talaga ngay ayatan na. Masapo la maawatan na. Wan matkit di Uray kat saan mat asupringan ni mama. Kunana, inton makaturpos kami. No talagaan na ituding ada kami. Da kami lagta. Pulos adin to sumupring iti plano mi. Ta nakasagana kaming tumatan. Emma, talaga ka di asaan mo nga mo no sa dino ti pakadala ni Nida? Ala, tapno din nakguraan Ron. Ibaga, ngam saan mo kuman ariribukan pa itigayim ko? Wen, promise. Ijay Manila. Kasta ka di? Wan. Ngamin, may yakar ijay ni Tita Magdalena. Iso nga, ang naagdan ijay. Kat ti balay da ngay dito eh. Balay talata Adamat ni Antina ang mabati kan mga iwan. Kasta ka di? Katsi ka, anyamat ti plano. Talaga ka di, asaan kan nga agadal? Makitan to. Numalpas ti graduation. Kasta ka di? Saan ko nga minamalipatan ti imbaga dagiti naganak kanyak? Anya dayta? Agpili ak kano. Agtuloy ak nga agadal. Wenno awan tawidak nga uray piso. Anya? Wen, iso adayta ti pampanunutak. Man, aglos kaming ken mamaintong bigat nga pa Manila. Iso ha, pinalubusan na nga pakadakan ka. Agkita tanto pa'y nga ta. Apay kit tinasan. Apay, di na ka di maurayan. Sana iti dayta. Upat atawan na wano nasursurok pa'y sa tanto aktor po siti adalan ta akurso. Anya ko ma? Itilas ulay ti apanawan. Ano ti saan ta anam naman na mapasamak. Nang ronak agin na dayuta. Kan awan komunikasyon ta. Dito'y ama subok ti kinapudno tayo ti tunggal may samar. Wan,
Pudno na rigat. Naskan nga agbalinta na tibkar. Sige. Ikarikan ka. Manuman akal gaw tiyag labas. At tuyak nga agur-uray kan ka. Agpaailaan kan ka. Tuy din tumarsaak nga ayat manipod iti kaunggak. Kasta agmatmar. Ikarit. Si kakat si kantulang tin nakayatan. Umunakan maudi nga ayat ko. Oh, sweetheart. Mar, I love you so much. I love you too, sweetheart. Kasano, Parts? Pista ko man. Ron, Total, agpadatamot ana panawan. awan parikot kanyak. Si kalangat isa na nakaawat. Wan nga rod. Naimbagking ka. Tagayan ayat kayo kinida. Idinto tasyak. Kit binastad nak. Talaga kasta. Ngamin, saan mo tamabalin nga ayatin na tadwa? Gusto ka. Kit nagasgasat ka, Mar. Mabalin na kasta. Ngam saan kong amo, no niya ti mapasamak iti relasyon mi. Iti lasod ti upat atawan na panagin na dayo mi. Mapukawan ka kadi itinamnama. Saan matket di? Ngam iti day ta akaunday ti panawan. Saan tayo nga amo iti paspasamak? Ket day ta ti pagamkak. Ay ayatek ni Nida. Ket saan ko amaaklon no isot mapukaw iti biyag ko. Talaga nga na-inlove ka kin Nida, ha? Pards, Ron, nagasat launay. Tanapudno kang agayat. Nagasat ka matuna kin kwa na. pudno reta. Amok alam na kaunay. Awan makunam kin Nida. Beauty and brain. At dapay makuna akabaulanda iti biyag. Pudno nga awan makunak. Yan mariknak tinapudno apanagayat na kanyak. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunu ngayon kami patangatang. Ano pa siguro ibangkag nakong. Imbarikas na matay nakakaloban na bunang itay. Isu ayat. Ay, surutek man nga ro di jay. Kahit mapan ka. At da ngamin ibagakkan kwa na. Malaman ta bareng mapunas ti sansanuong na. Anyakat ta sa noongan. Ay, wan basang. Sipod nagpamanila, danida, dayjay. Nakasipsip nga tirubanan. Awan pa'y iisuman nan. Kasta ka di. Ala, surutek man nga ro dangkan. Nailakit din da jay at tao. Talaga alam na launay ni Nida. Awan, mawatak mat ka ditirek na ni Mar. May kawa iti adayo ni Nida. Katidakas na, ginumpod ni Auntie Magdalena ti komunikasyon da. Iskamad kaya, Mema. Kasano nga mong nadak di ti kalkalapaw mi? Dinamag ko kan ang kalkaloy. Ibaga na nga daka ka na ditoy. Ta iwagsak mo ti sansanuong mo. Anya? Unahin tasan sa noong. Isumot ti kunana. Makasta, di magas kagaya mi si balay. Wan, boring namin ije balay. Isuan na lagip ka. Agpada tagaya. Naimbag dito ita na ulimak kan presko ti poloy na. Naglaim kagaya makumanta. Nangag ko ngagdaydayang ka itay. Paspasurutam sa ti kantay iti cellphone mo. Ha? Aha, anya day ka akanta? Inagdap mo mutin. Kwa, namimiss kita at Tagalog song. Ay, timsong yu kanita? Saan mo't kat di? Mayan natop lang iti panagmaymay sa akin napanawan. Aniyan? Wala, umay ka. Agtugaw ka dito eh. Ay, saan ka di nga tagitaram? Anda, ngam nabati iti pala eh.
Mabalin nga isuro nga gitara, Mat. Una, hapay kiti nasaan? Agpaiso? Nga, masapol tumot ako mantaka. Una, day talaga yan. Inton maminsan. Ala, umay ka. Mapantay tinagmulaan ni tatang iti papaya. Kumita tayo tinaloom, wano darangidangan. Amangan nung agungot ni Uncle Kaloy. Saan? Umay ka. Makapadukot at talaga ti kastoy. Narigat ka ayam ti mapanawan. Manungal daw minken ni Mama dito syudad ti Manila. Boring. Sana ka makaliwaksay. Nagdagaang pay. Sana kas iti probinsya. Napudot nga agpaiso. Ngam presko ti angin na lang abam. Dito'y no kayat mo ti agaliwaksay. Iji laang mul. Kumusta nga tamatan ni Mara? Awag at tuman gayam ni Emma. Iso lang ti mabalin kong hawagan. Agdamagak maipapankan, Mara. Manungal daw milang dito yung mailiwak una yan iti love ko. Kabaulak na tangaypturan da ito yarik na. Nabsugat iti naloong apapaya. Nagsamit. Wala, tanaloom iti mismo apoon na. Uwan nga ron. Nagmayat ti adamula na. Tano adda naloom kat kayat mo timangan. Adda si dadaan. Saanan anaskan amapan ka iti tiyandaan. Pud na rita. Adaman madamag ko. Manipod nagpa-Manila Danida. Saan kayo na nagsasarita? Saan na? Saan ko na makontak ti sigod a number na? Kasta ka di? Amok abilin ni Mama na. Pimpiman ka, Mat. Magrigat. Anya nga ron? Ano sana? Di mabayag adi kay at kita. Nang runa no, saan nga agsubliwin no, agbakasyon man laang. Tsaka mo. Tsak naman nakasto ti papasama ka na kami. Talaga akasta. Ngam no kalpasan na gito'y apan nubok, kat kayo at talaga tinay kari, awan makatubngar. Puno matkit di. Kat no bilang, mabalin mo matlat at sumapol iti sa bali? Saan kong itong aramidon na itang Emma? Ngamin, kasilpo ti angis ko ni Nida. Nagkasat na ni Nida? Iso ti umuna ken maudi nga ayat ko. Sinurot na kagaya mo na Emma, hindi kalkalapaw bangkag. Uwan tata. Anak. Sa nagabuta biyangak ti pakasiknan ti pusom. Tang? Saan ka di makatawalan ng awan na pulos ti damag mo kanida? Uwan tata. Saan ko nga mo ti cellphone number na? Nagsukat iti SIM card na. Kasta ka di. Uwan, taday tati kayat ni Mama na. Di manumpinsa na maputod ti komunikasyon mi. Ay, talaga, ngimpay-pay suna. Uwan tata. Oray mang kumusta na kumama? Oray na Emma, di na inawawagan. Amok nga inawag da. Ngam sana kayat ni Emma nga itid kanyak ti cellphone number ni Nida. Binilin na nga taa. Kasta ti amok tatang. Isungawan maramitak. Ken ako na ni Emma, nabayag ka nun. Namnaminsan ka no lang mawag iti. Ayo na yan. Awan tatang. Nasakit mo tinakam na, tagaslawa na pulos nagkaduan da. Niya ka nun. Unay laki di mo taninida. Inramraman na pa yan, tigayam na. Isa kaslapat check ti amin. Nga. Tinasaw kanyak na minsan ni Ron. Ano dahil da? Inya dayo lakit ni Nina na Magdalena ni Nida kanyak. Tadi na kayat asyak ti makaasawa iti anak na. Tamay saak lang anak ko rapay. Ay, anak ko. Uwan tatang. Kat kipagsakitan tinakam ko na maminsan. Ayan tay ka rin ni Nida. Nga uray anyat mapasamak.
Kat siyak tulat ti ay ayatin na. Apay adi na inlaban na ita. Awan nga tamo ti maramidan na at naturay ti inana. Siguro Ngalasan ka na mapukawan ni tinamnama anak ko. Kasi tinakunak mo ti tinaminsan. No talaga ada kayo tinay ka di titunggal maysa. Agtugmok to tidalan nyo. At da kayo madlaang. Saan ko nga mo, tatang? Ti kadik kinakurapay tayo tiga po na. Amapukaw ko ti damo kan maudi nga ayat ko. Ay maranak. Lading itak unay no kasilang kanmo ti biyag tayo. Saan kayo kagura, tatang? Nagrukop matan ni Nida no bilang. Dinalakit din inlaban ti ayan-ayat ni. Nyati amom. No naturay launay ti inana. Katawan na ramidan na. Tata, ipasnek mo kindi ti panagadal mo. Daitan do ti armas mo amang saranget kadagitad adupay apan nubok iti biyag mo. naibaglakit din. Ta pinagtuloy da kamatlaan nga nagadal, Emma. Tinulungan naktikabsat ko nga daijay Hong Kong. Mayat Iso nga, ipasnag ko ti agadal tapno saan amasayang ti sakripisyo na. Gusto ka? Tabarang makastrakak tumat amang isuro. Talagang intuloy mo ti education na kurso nga? Wan, isot kalakaan nga ilagpas. Ngam, at the board exam na. Sana bala na, barang maipasak tumat. Sa bagay, amok na nasaririt ka. Ta saan ka matapaudi idi high school tayo pa. Tada kalat tayo ti top 10. Iso nga rod amasayangan ni manang ko no sa anak ama kapagtuloy. Wan Naimbagkan ka. Ta consistent ti scholarship mo. Wan, isa basit lang tingastusag. Wan kaya. Talaga ka di nga awanan kontakkan ka ni Nida. Awanan? Saan ko pa yan amaawagan itinambar nga inaramat na idi anangawag kanya? Unay matan. Naming pinsanan na nang lipat. Anya nga ron, nakurapay talaang. Siguro, pasig ababak nangan ti kagayim na idjay. Mapukpukawan ako ni kinamnama ngagkita kami pa. Anya? Wanay ma. Be positive, Mar. Nunay kari, ada kayo ti para iti tunggal maysa, da kayon tulata. Siguro Aywan gayam, nakita ka nagbakasyon ni Ron. Nagtuloy matlagayam anagadal, kat itjay pa'y Manila. Unsa? Isumat ti ko na kanya kadi. Awan nga tati komunikasyon da kanida. Anya? Adda mabalinda. Kat amangan no isumat ti kayat ni Auntie Magdalena ang makaasawa kanida. Ha? Uy, saan ka nga agliday itimbagak Nalawa ti Manila. Anyamot ten aswerte ni Ron no agkita da idjay kanida. Nagrigat lakit di matan tinumugan. At ka nung amin emergency staff meeting ni mamakat tinak masukon. Sungatak siya kanulangan. Sobramat nga ron ti traffic. Nida, come on. Ron? Ala, sika ka di nagpaiso? What a coincidence, Nida. Alan, umay kan. Itulnog kan. Ang mga norabinto na makaawig ka. Come on. Saan ka ngagdanag? Saan ka ripen? Magkaamong titan. Come on. Itulod ka na di pag naadan nyo. Mabalin ka dito ag-request, Nida. If you don't mind. Anya data? Dumagasta pa yung agmerienda. Nasapa pa yung mat. Ken mabalin mo mat nga ta nga awagan ni mamam. Amalado ka basit. Thank you, Aaron. Mabalin ka di. Inton maminsanan.
Ado nga maintenance kan nga ramidak. Short exams minton bigat. Okay. No problem. But, promise, by next time, Sure. Don't worry. Agasong man la. Padata pa'y gayam, iti universidad apagad-adalan. Kahit mo asawan, naka-enroll kay Jai? Wan, nagtransferak. Sa bali nga universidad, tinagadalak iti nalikod a semestre. Okay. Nasaya atin tuloy mo tinagadal. Wan nida, ngamin, awan pagbanagan ti biyag ko, nagbalbalog aklatan. Husto ka. Kan, adda balag kanyak dagiti dadakkel ko. Ano sa anak nga agadal, awan ti matawid ko nga uray sinti mo. Aya? Iso ang masapol nga agadalak. San ko akayat, ngagbanagag ang nakakaasi. Isumat. Ala, nasaya at nagpanunot ka. Wan, kat, mabalin ka diya po masyarak to, iti pagnanaadan nyo? Sorry ha, Ron. Stricto unay ni Mama. Sige. Sana bali. Agkita tantulangan iti universidad. Anyan ang naggasat da ito yung aldaw para kanyak. Pulos adyak namnamaan. Nagkita kami kinida. Kasla na igagara. Kasla na riing tiriknak kinkwana. Ad-adda apimintas. Kumusta da nga tan kinmar? Pudno nga ta? Anaming pinsan anaputad ti communication da. No kasta tinapasamak. Adda nga rod gundaway ko. Amang ituloy iti panagrayok kinkwana. Kat saan mat nga tan akas idi. Ti kinadayo tirik nana. Tanagsingsing putak matan. Asino jay nang itulod kan ka, ni dabalasan ko. Ni Ron, auntie. Tay may saka dagiti nagaram kan ka, jay probinsya. Wan, auntie. Agad-adal matgayam iti universidad apagad-adalak. Kasta ka day. Gaputan na riga ti lumugan tapasig anak no agraman taksi. Tadinak masukon ni Mama. Iso nakilugan aklatan iti kotse ni Ron. Isumat lagayam Adadanag ko itay. Nay, apay mat. Kabisadok ti ukali ni Ron. Inturturod kon. Jack impadpadlaw kan ko, Ana. Ay aganad ka anak. Di tay lamo no, anya ti adda iti panunot na. Nang runa kat pinaay mo iti high school kayaw.